Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan YouTube Mbak Ning. Malam ini Mbak Ning sekeluarga akan mengadakan PFH sebagaimana instruksi dari Kementerian Agama, Pray from Home. Mari kita langitkan doa supaya kita selalu diberi kesehatan, selalu diberikan keberkahan rezeki, dan bala berupa pandemi corona segera berlalu. Amin. Monggo pemirsa, kita segera mulai acaranya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Summa ila arwahi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Sa'd wa Sa'id wa Abdurrahman bin Auf wa Abi Ubaidah Amir bin Jarrah wa Zubair bin Awwam wa baqiyatu sahabati wal qurabati wa tabi'in wa atba'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahil arba'atil a'immatil mustahidin wa muqallidin fiddin wal ulama'il 'amilin wal fuqaha'i wal muhadditsin wal qurra'i wal mufassirin was saratis sufiyatil muhaddithin khususan ila hadits sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jalil al-Baghdadi wa sayyid Syekh Ma'ruf Al-Karhi wa sayyid Syekh Saqfi wa Hamid Al-Jami wa jami' awliya'illah ta'ala afisah di tanah Jawa wa khususan ila ruhi Halimah binti Anak wa khususan ila ruhi Charlie bin Laban wa khususan ila ruhi Rabi bin Basa wa khususan ila ruhi Anna bin Bacang wa khususan ila ruhi Jasna bin Talut wa khususan ila ruhi Mbah Kaji Nur sekalian wa khususan ila ruhi Mbah Kaji Adnan sekalian wa khususan ila ruhi Mbah Kaji Suhaib sekalian wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma bis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu 'ala kulli syai'in qadir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
azim astagfirullah, hal 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 azim astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. Namanya taqarruban ila Allah abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 ilaha illallah, la 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 ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bil azim, 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 subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bil azim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid
ya muqitu ya hasid, ya jalilu ya karim, ya raqibu ya mujib, ya wasi'u ya hakim, ya wadudu ya majid, ya ba'isu ya syahid, ya haqqu ya wakilu, ya qawiyu ya matin, ya waliyu ya hamidu, ya musi ya mubdi'u, ya mu'idu ya muhyi, ya mumitu ya hayyu, ya qayyumu ya wajid, ya majidu ya wahid, ya ahadu ya somad, ya qadir ya muqtadir, ya muqaddim ya muakhir, ya awalu ya akhir, ya zahiru ya batin, ya wali muta'ali, ya barru ya tawwabu, ya muntaqimu ya afu, ya ra'ufu ya malik, malikal mulki, ya jalali wal ikram, ya muqsitu ya jami, ya ghaniyu ya mughni, ya mani'u ya dharru, ya nafi'u ya nuru, ya hadi ya badi'u, ya baqi ya warithu, ya rasyidu ya sabur, azza wa jalla dzikruhu. Allahumma bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wa li walidina wa dzurriyyatina, kafir an sayiatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiba wa amalan sholiha wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih arsadana daima hayatina ilal khairi tarhibna ani syarri ba'ina wal qurba rajauna akhiran nilnalmuna balik maqasidana waqti hawaijana walhamduli rabbina alladhi hadana salli wa sallim ala toha khalilir rahman alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi dikulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa
dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari badiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa ta'ala billahil aliyil azim hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala quwata illa billahil aliyil azim wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadi tanhalu bihil uqadu wa tangfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil rogoibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati kulli maklumillah sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadi tanhalu bihil uqadu wa tangfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil rogoibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adati kulli maklumillah. Pemirsa, demikian tadi doa bersama yang Mbak Ning panjatkan beserta keluarga. Mudah-mudahan dengan doa ini wabah akan segera berlalu. Kita semua diberi kesehatan, kekuatan, keberkahan hidup, dan semuanya diberi ampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton YouTube Mbak Ning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.